Commando Thengnanaba su Twnabada Yaoriba Uklfna Kukising Langi training Piramle MOREHDA operation CHATHABADA MYANMAR MACHA ama YAONA Uklf ki Kadr taret fare Assam Rifles amsung Manipur Police ki akhanaba team singna ngasi wangan bada chathakiba combing operation ta Myanmar macha ama YAONA su Twnabada Yaoriba Uklf ki Kadr taret fare Manipur Police Commando ki personnel sing Thengnanaba Uklf kuki masa sing khomjil laga military training Piramle haina Khangbagamle police tagi phangba paun high security forcing na farba Myanmar macha adugi maming nengmao apokpa mathang kawi mak Myanmar gi Manipur gi tainaba leiriba namphalong dagini atai farba sing adudi more yango pokpi village tagi nettingam lupho sahi yankhai ga manga apokpa jam khothang luphe village asimak tagi jangkho hau luphe sahi nipu manga apokpa lunkhopau luphe Jeldan village tagi Josh Holkhosat khongsai chahi kun apokpa Jacob ngamjathang khongsai John Beng dagi Ledgolan Dengon chahi kun manga apokpa Lelthang Dengen John Beng asimak tagi Jangkho hau haukip chahi kun sagamari apokpa LJ Makithang haukip Monam Beng dagi Jangkhomang baite chahi kun mathoi apokpa Holgozam baiteni Faraba Kadr sing asidagi control gram tara Chinese hand grenade ama sulfur powder gram humpu mobile phone mari camouflage jacket ama camouflage tupi ama purse ama identity card ama di Aadhaar card mari cartridge maru chamag ani ammonium nitrate gram listing ani ga samga ga kun manga nongmai maru hapnaba bel ama amadi registration number yaudaba combo bike ama sufaki hairi Farba Kadr sing adu makhoidagi phanglaba khuchu khulai sing aduga konana more police station da sinakre hairi Uklf ki Kadr sing na Manipuri police commando gi personnel sing MOREHDA gi tanthoknaba military campaign chathanabagi damakta kuki na ka amarum fajilaga military training toramle haiba Farba sing aduna phongdorak padagi khangba ngamkhrem operation da faraklaba Uklf ki Kadr sing adugi manungda ahumdi afaba makhal gi nongmai paiba tanatana lanmi gi fijol setpagi photo singsu phangba ngamkhrem makhoi ahum gi manungda amadi pikliba angang ama pamlaga khubi thangatuna lepagi saktam yawi aduga atopa amadi AK rifles pairaga nongmai kapnaba thaurang tawbagi saktam amasu yauri paw asina makhata na hai Uklf ki Kadr sing adu yamna nauna MOREHDA Assam Rifles ki kangbuna pusilaki bani makhoina naha oiriba kuki masa kamarum Myanmar ga luna mafam singda hong duna military training tawi hairi training adu lalet kuki kauba amaga haukip kauba amaga na pibani suspension of operation su Twnabada yauriba kuki UG group asina tawriba thabak thorom sing asi ground run thugai bani makoi gi designated camp da su personal ama phawba leiram dabadagi wathok oiduna leiribani makoina designated camp da leibagi mohota nongmai pairaga mafam amadagi amada koi chatli amasung Manipur da kangluk masen nungsina da naba kuki misam miyam da insilli haina su maran siri Farba Kadr sing adu ngasi nongmani ni sigi manung da Imphal da purakna naba thaurang tawri haujiki oina de makoi taret mag Assam Rifles ki camp da leiri haina pawasina makhatari ngasi operation adu da special commando unit Manipuri police commando gi personnel sing manga suba IRB gi kangbu amasung manga suba Assam Rifles ki personnel sing sarugya combined force na ngasi pung taruk tagi yango pokpi John Beng Saichang amasung Chawang pai khul sing ko selaba tungda me kuntra rom verified tawki makhoi kuntra adu gi manung da trahum doi khangka lagu hang pohong CHATHABADA makhoi taret Uklf ki Kadr sing ni haiba sabchana khangbangam ki bani amarom de Uklf ki joint secretary T James na thadorakpa cherol amagi matung ene de Manipuri police commando sing na fa ki me sing adu Uklf ki Kadr nate makhoi thabuk suba sinming haktani haina claim tawri Manipur da hojik thokli betang du leita da pm asida loop asi karimata chena de makhoi de su da designated camp da leiduna sugi ground rule singakli haina su phongdurakli aduga mathang update asna ansam gi economic blockade na mapandagi port pusilak pa lepkhre tilhau amasung alu gi mamal tabada miyam khangprek khangnare Manipuri lengang internet cathing ba lokthok tabagi mayokta all Naga students association Manipuri ansam na ngarang numdang wairam pungtaruk tagi haudun Imphal Jiribam amasung Imphal Dimapur national highway sing da satariba economic blockade asina maram oiraga atopa state tagi Manipur da pochai pusilak pa gari sing service lepkhre Manipuri thokliba tangdu leita daba pm amasung economic blockade asina maram oirga state asida pochai gi mamal angak pa phangna wangkhalakle tilhau amasung alu gi mamal kaya pibagi haibagi paukhum tabada miyam khangprek khangnare ngasi Imphal gi thangal bazar da leiba wholesale dukan sing da sang duna pochai sing gi mamal check tawrubada tilhau gi mamal asi wholesale oina thabada kilogram amada lupa humfuga manga yaure hairiba asi local market yonbada di yamdrabada lupa humdra dagi marfu phawo piragani masida sunatana alu gi mamal asi kg amada lupa kuntra yaure hairiba mamal asi soina yonba singna di kilogram amada lupa kuntra manga dagi nifu phawo yauragani tilhau amasung alu gi mamal asi khangwang wangkhalakli basi maru oiba
मरमदी पोट पुसिलक लेपखिबा अमसुंग लेबाक असिगी ओइना तिलहौगी ममल वांखलखिबदगिनी आलूगी ओइनादि इम्फालदा होलसेलर सिंगना मपानदगी पुसिलक लेपख्रे मसिगी मरु ओइबा मरमदी हौजिक कालेन अमसुंग निंगथम लोनारकपा असिननी थेंगनाबादा नुमित 35 रोमगी मनुंगदा अनौबा हाइबदि तानबा कुइद्रिबा आलू यौरकलगनी मणिपुरदा पुसिललंबा आलू अदुदि अयाम्बना पटपा पुंबा ओइरगनी मधु अरिबा स्टॉकनी मरम अदुना तानबा हौनरबा आलूसिंग अदु मार्केटता लाक्ट्रि फफाबो आली पुसलकपा लेपखिबदगी ममल खांवांग वांखलकपनी हाइरि अतै पोट चैसिंगी ममलदा का हेना होंगबा लैत्रगसु इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी मिंगदा पोट चै चोइना योनबा दुकान फंबसिंगना लौनिंगबा ममल लौरगा योनबदगी मिसम मियामना पोट चै लैबा ngamlamdamdagi awaba mayoknari asigum phibam asita manipur government na karisu tawdana tumina laisali sathariba economic blockade asigi matangda all manipuri road transport driver and motor worker union gi general secretary maimam anin maitini pause asida hai blockade asina maram orga imphal jiribam national highway gi jiribam santi khunau amasung noneda port thanna yawba truck kayamarum ngarangdagi hauna panduna leiri अदुगा मथंगी अपडेट असना सही मंगा अमगसु सेंग लेमना फंगनखिगनी पीएम कुमजा 2020 दा कोविड लाइचन मनुंग द मियामगा सेंग लेमना फंगनबा लखतखिबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पुनसिनखिबगा लोइना मियाम द सेंग लेमना फंगनबगी थौरम मखाताना सही मंगा सांगदोकलगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाउथोखरे एनआरसी चटना हलु हाइना महिरुसिंगना राजभवन द थुमजिनख्रे मणिपुर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी चटना हंदुना कंगलोन कायना संगसिंग रेलिबा मिटो मियानजासिंग खंदोक्तुना थम्मु हाइदुना महिरोइसिंग रेली चटपगा लोइना राजभवन द थुमजिनख्रे पावसिन हाइ मणिपुर एनआरसी चटनालु हाइबा डिमांड खुंजिंग कया संगसिलगनी हाइना महिरोइ लुप तरुकना ngarang लौथोखिबगी मतुंग इना ngasi nungtin pung amarom taba matamda masing yamlaba महिरोइसिंगना इम्फाल कॉलेजतगी हौरगा तिदिम लंबिदा कै संपत तमना रेली लाखी रेली अदु का कैथिन योरकपदा पामदब थदोक्सिंग थोक्तना पुलिस के वरी सानरबा मतुंग पुलिस पर्सनल सिंगना ngak selaba makha tana kai sampat tamna lakhi kai sampat junction yorokpada mafam adudagi hankinaba पुलिस पर्सनल सिंगना खंगनकी अदुबु मसिंग यामलबा महिरोइ kai sampat थोंग मचिंदा खारिबा बैरिकेड अदु नमखाइनबा होटनबदा पुलिस का हेकमुंगनखी तुंगदा महिरोइ सिंगना ngamduna राजभवन की गेट फाव संगसिलगा फमजिनदुना मणिपुरदा एनआरसी चनहलु मिटोपना लमगी मपु ओइबे यारोइ लोंगलिप मणिपुर हाइबा खोलाव कया लाउसिनकी अदुगा मथंगी अपडेट असना कुकी मिलिटेंट सिंग थटपदगी स्टेट फोर्सिंग हंदोरखरे ममांग थागी कुंट्रागा मथोइदे मोरेदा एसडीपीओ अमा हाट की बतना तना थदो अदुदगी थोमजिन खिबे स्टेट फोर्स ता कुकी मिलिटेंट सिंग सिनाम खुल मनाकते एम्बुस तोरक्तुना पर्सनल अहम सोखन क्रब मतुंग ngasi सुमफम अदवाइदा खुचु खुलाई मतिक साना पाइबा कुकी मिलिटेंट निफुरोम थोरक्तुना मोरे तमना संगसिला खिबे गारी सिंग अथिंगबा पिखरे कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना पैसेंजर गारी सिंग द कारिगुंबा नखोइन स्टेट फोर्सिंग पुसिलकपा तारबदी मदुगी चपसापा माही फंगनी हाइने केहलक्किबगा लोइनना गारी खरद याउखिबे स्टेट फोर्स की तोंगान तोंगान बि यूनिट खरगी पर्सनल सिंगसु थौदोक असिगी पाउ ताबदगी मोरे तमना संगसिनबगी महत्त हंदोरखरे हाइरि पावसिन हाइबदा थौदोक असि ngasi ayuk pung 10 makhai खरा हेलकपदा थोखिबनी अदुम ओइनम कुकी मिलिटेंट सिंग अदुन अकनबो वफम असि फोंदोरखरबसु मियोय अमतबु असोक अपन यहलखिबदी लैते हाइरि अदुगा अरोइबगे अपडेट असना कुकी मिलिटेंट सिंग मोरेदा पुलिस ऑफिसर अमा हाटखिबदा होम मिनिस्टर अमसुंग प्राइम मिनिस्टर ना तुमिना लैरिबा करिगिनो सीपीआई ममंग थागी कुंट्रागा मथोइदे कुकी मिलिटेंट सिंग स्नाइपर राइफल सीजन अदुना एसटीपीओ सीएस आनंद कुमार बुनुंगमैना कापतुना हाटखिबा थौदोक सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल नाकनबा मोंगदा कंडेम तवी हाइबगा लोइनना थौदोक असिगी मतंगदा होम मिनिस्टर अमसुंग प्राइम मिनिस्टर तुमिना लैसिलिबा करिगिनो हाइना सीपीआई गी लुसिंगबा एल सोटिन कुमार ना हंख्रे इम्फाल गी राबोट बाबन द पांगथोक पाउगी मिफम द महागना हाई मोरेड स्टेट फोर्सिंग थजिनदुना मफम अदुदा लो थुगाइदुना संगलखिबा इमिग्रेंट सिंग तकथोकनबा स्टेट लेंगाकना होटनरगलिबा असिबुदि थगली अदुबु मिनिस्टर अनि यावनु कुकी एमएलए तारानो स्टेट फोर्स मरम चादबा मराल कया सिजनदुना होम मिनिस्टर द लान उहनबा होनरकपसि लाइबक्तिबनी मखोइ तारामक कॉन्स्टिट्यूशन गी वांगबदा थबुक तौरे मखोइ मथक्ता असेंबली न लखोटफम थोकप थबुक अमत लखोत्रे मरम असना सेंटर गी यका येंगबगी महत्त मखोइ ताराबु खुदक्ता डिसमिस तौगदबनी हाइखि मणिपुरी थुगाइनबा होनरिबा मखोइदा करिगी ऑफिस की फाइल सिंग मुप तहोलिबनो हंगलदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौरकलिबा डिमांड असि अखोइ खांगबा ngamdre हाइना फोंदोखि अदुगा मथंगी अपडेट असना कुकी ना काबलखरे ngasi numidang pung 8 makhairom tarakpada sabungko kunau tamna कुकी मिलिटेंट सिंगना कौने अमसुंग तुइसिन खुलदगी नोंमै मरु 5 तरु लोम काबलखरे हाइ